kugwata ugeni anja kiri metha ya nteto cia Weru thaa mugwanja na uninele wa Kithinji. Na tukiambiria anja kaunti ya Meru ni ati rwanyihirwo ugima kuma anja kaunti ya Meru ni ruritite mbitwa kiria kariba kaunti iji guciumiria na guciandikithia kiri mutaratara ja ugima jwa SHA. Ni nyuma ya rwangi ruru kwithirwa harugita kigomanone gia kinthiguru kia ugima kiria kirathithikite rutere rwa KICC. Nkurukini borite thirikari ya kaunti ya Meru guciumiria kubatetheria kiri kwejana motungata ja maternity na kinya kiri teenage pregnancy kana mauja mapema. Ojaura tukomba kwithirwa tukigwata ripoti iji. Ombeta wa Dr. Mutura Mithwande County Director Health Meru County na duari leo 19th na jana 18th tuthira tuya KIC Nairobi nonto bwa National Health Summit era itinanto mwa nationally nonto bwa kulemanta tumbeta kubwithia na batu as Meru County Department of Health itumbeta kuthira tukiona ne manto ya tumbeta kuethia as a department ya moya yo yari reforms ira turete tekiri manto ya financing health financing kuma in the last 9 years otumbeta kuthira tuki move department kuma kuthwa 1.6 million per year in 2018 mwanka tha ikutha tukumba kuthwa almost 1.2 billion in 2025 this last financial year. Kuna innovation to withitie on the solarization ni level 5 ira mbo kuthesi mbasi nyingi sana kile mbiri electricity na ito kwenda scale down to yamana partners betu baba kumbo tedi na to hospitali ringi bonge tu inanye new development ya research ira mbo to daktari Dr. Katoloki na timu wengi ya cream ito kumbo to market a country wide on to kumbo to cure wounds and it's our own innovation from our own department of pharmacy. We have also another innovation that we came to showcase about sample referral system atombere dirigari yombe kura 10 motorbikes nikiana motorbikes hii itokuira samples kiri communities muntu edrai tu aitari to sample na wari alito sample ikaenda hospitali na batu processor ya processor sample ikairo ringi kenda kithimikira ndi results ya tura ikaendwa kiri hospitali na ikuriti na mwasi akomba kuthwa na sample yake na bomuthia amana kwa yakuna tukumbuka tuona partner bengi muno around areas to support because we have 5 priority areas around maternal health areas on maternal health that kwenda kutethio maternal health around teenage pregnancies manto ya nutrition and food security manto ya child health manto ya wash and sanitation na manto ya primary health care amana financing. Director yako ni Dr. Kome Mudhuri ni chief officer kana mwandiki bunene manto ya konyo ugima bwa mwiri ndene thirikari ya county government ya Meru yatutongeretwe ni His Excellency Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia mbere buru ndikikanyaga kancokeria ngavana nkatho nuntu bwa gutumbithia kwithira turi aja uju igoro na narua na turi aja uju itumbite kuthoma mantu ja maingi kinya kiri counties ire ingi kinya kiri organizations ingi ngogere kurita kenjaga yokonia mantu jogi mapa mwiri ndene Kenya na turi Meru twina witikio ati twacoka tukomba kwithira tuki put some of these things into practice nikenda tukomba kuthongomia utungata bwetu issue ira ithiritwe kiarirwa kwa wingi muno kiri kigomano giki ni mantu ja ukonie kuregister antu betu kiri insurance ya SHA na turi Meru County raia turi tutikuthithia bwega muno nontu tutaregister tutomba kuregister kinya nusu ya antu baria tubati kwithira turegistrate na itukoromba antu betu ju tubere ati SHA ni kurita ngugi na ituko baromba bakikishe baguciandikithia nontu guciandikithia utembe cokurea lakini iturarikanirwo kinya irais ati wethero kianda utungata bora bukwenda mutaalamu ndene hospitali icio twita level 4 gwitia no bati kwithirwo riite so au nio kenda kana kurea lakini kuandikithia ibure.
Tugita kaunti ya Tharaka Nithi ni ati muruiri wa giti kia ujumbe kia Tharaka Paul Mugambi na ciumiritie na kuonania ugwati mbaru bunene kiri munini wa rais Profesa Kithure Kindiki. Na araugite Kithure Kindiki nombite kwithirwa akirita ngugi nene kiri thirikari ya Kenya Kwanza muno maturene. Akioria kari gwitana mbere kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kenda kuona witi na mbere nkuruki nethiritwo akiringira ndebe kiri ntangurutano ya giti kia ujumbe kia Tharaka. Ujoria mwandiki wetu wa Nteto Makena Mbabu arina shotariri. Ruto Kithure Kindiki Musiasa Paul Mugambi na uria kuromba giti kia mubunge ntereji ya Tharaka niathiete na mbere na kuringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki. Aria augite Kindiki ni waombete kugwatithania thirikari ya Kenya Kwanza kuma maturani. William Ruto arugamire na Gachagua athiareta matharau enda kugwithia thirikari mianka eno ikurukite mwanka umwe na nusu kuma Kithure Kindiki president kuma Kindiki atuika deputy president. Professor Kithure Kindiki has been the stabilizing factor of this Kenya Kwanza government and the broad-based government. Nwegombete stabilize thirikari ya William Ruto. Nwegombete kureta kwariria mzetho cha thirikari mashinani. Uronge naro ithanagia Kenya. Uronge naro ithanagia anto thirikari ni. Uronge naro agana ajumbi. Uronge nae mukabira. Na nonto Kindiki no araumbira deputy president. President William Ruto na muthurira maere atuike running mate wake wa 2027. Ni aria augite moroto wa munene ni gukiria Tharaka kenda bauma thinani iria bakwitha bagikurukira bakura cha muyumbe gwa Tharaka 2027. Ndenda tobanga maendeleo Tharaka, tobanga barabara chieto, tobanga chukuru chieto bwa gwako na mbecha cha capitation ya thirikari tora achiari murigo gwara ambe achiari kabarete ana chukuru ana bathome kwa kwena free access to basic education infrastructure ya chukuru ni akwena mbecha cha thirikari. Mugambi ni ameneretie antu baria bakugariringa siasa jiaya na kuthingatana na mbeu mbithi. Aria augite mbeu mbithi nginya bone babatie kwitha bakiewa mawira chiari tigani bwire ni ndakaino icho inya yenu ino ndikwenda kwegwa muntu ukuga ndaka Paul Mugambi na kuthina ndakana na kurara mikati na kuthina ndakana aria na baba nini no wachiara mwana wake aura no wathomithagia mwana wake aurira muchie ibo kwenda gompana baba ndianagie nabo iko bakaruta nguge tware akuthigania nabo tiga batukathiganagia nabo bokwenda na bauturini bandekwa bokwenda na bakamarani bandekwa na bakamanyaki ende mpania na bat na bono nto Paul Mugambi no akwerewa ndaka chieto ichi kwenda gwira. Ni augite mauntu ni magarukite nginya jenzi bena kura na bakethwa bakiringa kura. Hii kura tunaenda kupiga 2027 itakuwa tofauti sana my friend. Itakuwa tofauti sana na hawa jenzi mnadharau mnasema hawana kura. Babu kukabatie kura mabatiringa kura. Raundi hii wako kadi. Mko kadi ya mko kadi. Mkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu. Turinge kathari monka kaunti ya Embu ni aria kaunti zinandiri kiri mutaratara jwa kukiria municipality ingi ithatu kuma kaunti ya Embu bari na muoroto jwa kutheremia gukura gwa kaunti na nkuruki gutetheria tauni ya Embu iria niyo headquarter ya tauni Kagitene Kanandi. Nacio tauni iji kuri na Runyenjes gicigo mbunge kia Runyenjes, kuri na Kiriteri gicigo mbunge kia Mbeere South na kuri na Siakago gicigo mbunge kia Mbeere North. Ni aria ureni CCM Omanto Jamyunda na ugite mitaratara ije no itite na mbere nkuruki agitariria kuthroba kiaraniria na kaunti mutori ya Kirinyaga kenda gukiria tauni ya Makutano gutuika municipality. Ojaure Rita Mwaniki wa Mushiri arina ripoti ije tariri. Thirikari ya kaunti ya Embu ni ambiritie muvango wa kwambatiriria ngathi tauni cia Runyenje, Kiritiri na Siakago huitwa municipalities. Kulingana na minister wa kaunti ya Embu amigunda na waki niwe Raymond Kinyua, ino irekika niguo gukinyiria motungata ngurani ma thirikari vakuvi na mwingi. Kakati ya gutua Runyenje, Siakago na Kiritiri Miduvare kana municipalities ni
yambiririe mieri iri mithiru ucio ni undu wa gukenerera muno tondu wa mbere tubangite wa sub county ikorwo na muthuvari wao koguo twina Runyenje twina Mbere North ni sub county muthuvari wao nukorwo Isiakago twina Kiritire Mbere South muthuvari wao nukorwo wi Kiritire wauo mirandi ngurani ya uthii wa nambere ikonekaga thiini wa tauni ino ta thoko kuthondekwa stage cia ngari wa vamwe na kwambatirira thogora wa migunda iria ivakuvi ino igateithia kuongera utonga wa tauni ino na wa kaunti ya Embu yonthe kino ni gukorwo riria twina mithuvari ni tuvotaka kunyitanira na waegezaji kana investors kana avuri ya biashara aria marenda guka gwitu nundu thirikari ikoragwo yathie vakuvi muno nandu wakairi ni tuvotaka ku attract funding kana kunyita mbeca cia ku improve services kama barabara mai uria andu mangithie sawa na mathoko wana stage ka uria twekire guku Embu. Raymond ni urarikiria kuga vari miaka ina mivituku tauni ya Embu ari niyo municipality ntheri gwa kavinda gaka ni votete kugwata mirandi mingi ya uthii wa nambere na undu uria wongerete utonga wa tauni ino. Wa Kenya Urban Support Program Embu ira number 1 among andu aria maragwatite max nyingi muno 74 na nitura hope nitu kuvewa mbia iria turerirwe milioni 117 na nundu wa kugwata max cionthe turavewa bonus ya milioni 60 icio igauka milioni 178 na icio ni mbia igututethia muno tondu twina mibango ya kurugara njira iria iguthiria congestion na koguo tuevaririo na nituretikia ati wana mithuvari o ingi turenda ku charter kana ku establish ni gukorwo ni ki benefit tuthiete mbere wana tungithiria ino Kenya Urban Support Program. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kongina kuekuru kuma Mureti Ntamicho wandia muthara gicigo mbunge gia Tigania igistini bachiumiritie na kumeneria siasa cia kumeneria utongeria bwaekuru bakirenga miarithiritwe gitamba koni mubunge wa ekuru kaunti ya Meru Kagitene Kanandi jawe Elizabeth Karambu Kairemia bakiuga rimwe miario taiji kayumba kwethirwe gia kamtu gia siasa antu akumwinyangia oja mwandiki wetu wa Nteto Brian Kemathi agutariria kuma gikundi kia Mureti CBO muthara wa Tigania East ni baregene na siasa cia kurumana kirigiti kia mubunge wa Ekuru ni narabo giterimwa mitugo ije nyumene gigwaka mtunguru kia kumuthukia bakinenkanira ngerekano kirirumi bimo biethirite bikerekithirwe kiri mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia na inkuyo ya muno ndo bari twari araiterwa omba waka muntu kiwa ko mutharia na ibo ya muno ndo Mungu na tumaira muntu akaria manto yaku ya meya witaithia Dieto ruga na ito meko ngazi kawitithia mwekuru no ndo mwekuru aitirite 2 term akaurire kuru bonthe mbi atorutako ando yo ndaka akairwa omeyo mukinyithia ando araitite ote muntu kinyothe kairwa mando ya witatia yo ya meya to makinya na araitite mama zabi nuego no ndote bwate to bwetheriwe agwa njende akaturua irabika yando thirie twari araitirwe ni baregene no tongeria bumobo auga tene bakiuga baringaga kura na gutejanirwa nyumene na kuria mujumbe wa Ekuru Kairemia kwendera kubalitira ngugi nguruki obora mwekuru wa Eko kameko ijo tukwenda kwina ijongo akia ja yeriko ntuko ito teta mama na menyo toteta reto ta kwira na pasauti toteta bia kura bia andra toteta kameko amba jine tokare intabiru ore mama no tu kana re mengo ngazi kana atia endi to kwenda ngambe cheo kama endi mama safi mama to ni twere ntukwa tu tamu 2032
Uwo kathiro mutongoria wetu. Turu atire ito wende kuroba na ng'ambe, kere to ndusi achakonde na ntora, na to ndusi ogende nembi, ntora. Nende mama safi miaka uaria. Imwegoro bata. Mwegoro indiscipline mekere na yeke. Mwegoro sauti yeke ke kwari mwegoro waka. Na imwegoro dhuranirete mechie. Ke reporter ante Sauru TV kumatigania mbeta Brian Kimathi. Na kumania na rugono ruu tukona kanya ga kunogoka nini ngacokera na nteto nkoroki ukathiora mitambo. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial *423# to reconnect today. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa ichiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu birithitu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathongika gwete green nange ala nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua kario kang'entere bauga bwejea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariojo tiwa ndumekaire ete murugi ndoka imuduye ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana nou ina vitamins ina minerals kino kwa tukarania wa nyomba hiyo zozo nane Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana ya kwingi iko na mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenere ya kwinagwe
singo kusia mweri jumwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riru ndira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri jumwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isuitega pera itu patusanure we tuchanure ni tubu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. O mwana nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools ituitikagia ate gwikirenya kithomo kia mwana oku ne gwikirenya ruju rwawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindenjeto arimu beto iba kiwango kia guru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju ituwezanaga kithomo gia kiwango kia guru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ate arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791-200-067 na Timau Campus kiri 0720-411-554. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids, I'm ready to explore. Local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ondagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ondagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ondagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwa ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nkatho cia mwanya mutegeri ni gwitana mbere kurumira mitheto ya nteto cia thaa mugwanja na tugitana mbere ni ati kwa miaka mingi kaunti ya Meru ni thiritwe ikiandu egi ati ya Meru batije kuina na kinyaba kaina ndwimbo ciao ititaga kuraja. Mwandiki wetu wa nteto Edwin Gatobu nombete kwithirwa akiaraniria na haini producers na kuoneka kuri na ugaruruku kiri mantu jaja aria wini bwa Meru bwitite na mbere kwithirwa bugikura na mururu mojo munene nikiri rugono rwa mwanya rwa gukira koini Meru. Rwimbo
bwi gintu kirinya muno na gitiomba ikura muturere jwetu jwa ntuku gwa ntuku irugwiragia ntu banthuki cionthe ana banyina kinya banene akwino nkungwire no mwanya igatumira kuritana akuona ne wendo na kinya kiri baingi gatumiki kurikithia ngwataniro na mwene Nyamurungu na njira ya kuthathaiya na maromba rimaga ngobe cia njara ciakwa mbebanĩria na ngige na manginyo urabarimaga muno ukimagara akiri ya Meru rwimbo rwithiritwe kinya ruri gicunji gikinene kia untuire bwetu na boga kungwira kuma kiri nthuki imwe gwita ingi nwende eja kiri wini bwa kinandi kuria kwandikwa kana kugono gwaku gutumbikikana gikaro kimwaki auntu mumiru era gwatumbe ikura no ntu bwa karabugi chokera na gwa karajama bwalia umono ntu ibatu twambire tugira batu pioneers batu yateminjira batu ambirite kwina nyimbo cha Kemero ile samadha fiatis kibara batijinde ni terembo ronde ambite kwa historia ya Meru atri Meru teini aini boingia thai nomba test kwa Meru no tumbe kuona ini ngirinya 1 2 3 4 4000 kiribara bambiriri wini bubu aja Meru kugeri gwita mathoganio jeja gutari untu bubu na kugita ndwembo ituma antu betikia untu bu kwari kirima utebyo twethire katwira twambiria utebyo biareo there were no mentors utebyo tuonete babwethetie na Kemero like rap music katwira twethira kwina vanity na rumba twambiria ku rap na Kemero utari na ntu bakwenda kugura kasete ya Kemero na twera kwa iyo kwendia agatwira kawinira Kemero ende kawagire bonge bothire waina Kemero ai icio gotoka agora ende kwa chambeke aja na nkugurira kamwe ngisupport ini atakwende CD mtu akwira mbikira rwimbo rungi ai mbikira rungi ai ikirinya rungi wekira rwimbo inyanya ribu mtu akwira wina Rose Muhando so you are like hai kwani nilikuwa nafanya nini then kwa baba akwira dama dance for me unaweza dance sasa hiyo wimbo ndio ukarwekira ukadundansi rukathira ugekira rungi ukandansi rukathira lakini thai ugeta kiviatho vyetu miranune irabune kila mahali unapata that our music is being played everywhere na rurugo no rwambiri kugaruka aini bambiri kugeria mantu ja Meru kwina na njira injeru monka muinerejwa kiri ujura tonya Meru kuma kiri bwa gitene asani nyawi ba kurire bamenya quality bamenya kuthia music bwega at least antu bakugega into tweta nini knowledge tweta twikurao how I cannot lament that too much because we are growing no tukura twetera tugikura tu challenges you but any challenge ira withera gatobu imonka withere wina guts kana muscles na nkoro ego fight ugatho to fight ni ba Meru bobu musana ini bambire kwina Kemero ende bado ora bado tukwina bado atara ku tutare tutoka tangarira gono etete na magagene ngari tare ogata akiri athikiriro mboro rutwikite turo gukenia akende kinyaro kuthomithia na rogu ikumiria ja Mumeru na kuga Mumeru no waine ngenda ibiro ina ruarua rwimbo rongero kuwa manele ara woyere campaign ne nende ni yatumete ngombe cia ngombe manele mwagoro atie atebia kunyuma yani rwimbo ra maana sana roko buthe community nachi atethore rwimbo ja Meru igwa atia ugwe wengo nikonda gwiro muno by the tonto nyota kakithi munekwa ndombe dambo jorite ku nya playlist cha Kemero aki mix cha Kemero aki tonto mpendete gukuria Kemero getu na tugikukira gitu ndemu aini bara twarite nabo bariuga nyomba cia nteto cha Kemero chikwiji cha botheria nteto buru nuntu ni ciambiriri gukinya ndwimbo ciao kuraja nkurukia ara bakinyaga Jaweru TV ni tongeretie muno kirima ntu za gucetha ndwimbo cia Kemero na gukuria untuira bwetu bwa Kemero ugetare ukaria na mtu ja MC Matano akagwita kigipindi kya gwatukanga waumau ugeta kiri another media house so nkawibwa sana ke media cietu cia Meru itukone buthapo support na kufuatilia mantu yetu na Murungu etambero butharima na rwije turero mboro Meru ti kwinwa akiru na wainde kinye gukungwirwa biatho jabia twine cietu bire bikureta sanika thumba mashabiki na gwatimbaru biambere ti gukujirwa na jaini bakiambiri gucemani na kwina mashabiki jao imwe kwa imwe
kuma kire kwagiria kuina kukungwa na kugutirima na ibari kwithiritwa kwi rugendo na kuno ntugukura kugututarona namba ya ndombo ire witite antu bangana baruinithitie akiuria kiriri wini no butwike biashara anoborete king'otore abobo na butoka butegera muthenya joruju wacha ntetone cia weru Antonia Weru TV ni nie Edwin Gatobu. Nkatho cia mwanya Edwin Gatobu na kinya kiri ugwe mutegeri no ntuba gwitania na bauti monka muthiajo anteto cietu kiri nteto nkuruki ni 1:30 na 3:30 nyumene ni mubango jwa katiba ka jenzi jako marito ni nelewa Kethenji ngakwendera muthenya mwega.